wambajije ngo mbese bazaturana AFC M23 nifata Uvira. ati subiramo numve. Wari wambajije ngo mbese AFC M23 nifata Uvira izakomeza guturana n'abarundi neza. Nabajije ngo mbese nimara gufata Uvira biraza kugenda bite ko abarundi bavuga ati twebwe Uvira ni yacu. Ejo bundi space twari turimo dukora ya Godfather yenda babaza ati Uvira kwari abakongomani bakabashaka nyine abakongomani bari kurwanira igihugu cyabo bafata Uvira Uburundi bwashaka kurwana bakarasa ura mugi wabo unyibagira sinzi impamvu nabari ko batuzonze Bujumbura urakoze. Ngavuga ati none nabo bazagenda barase Bujumbura no barwanira iyo ngiro bahanganira iyo ngiyo. Nabajije kangusubize byoroshye. Yego. Igisubizo cyawe ndagikura muri scenario yo mu Rwanda muri 1995. Ingabo za Habyarimana zitsinzwe, ubutegetsi bwa Mobutu bwakinguye imiryango burabakira nta ntwaro bubatse, ndetse bageze hakurya batangira no kubafasha. Ibyo byo turabizi twabanaga nabo muri Kongo niho badusanze. Ariko noneho byateje ikihe kibazo. U Rwanda rwananiye kwihanganira ibyo bintu bituma rwambuka hakurya, kwambuka hakurya bisenya leta ya Mobutu ivaho irahirima. Icyo gisubizo ndakigoye kugira ngo wumve ko umwanzi aramutse agiye kwicara Bujumbura ikoze ikosa igakomeza ikaba base militaire, igakomeza kuba ikibuga gitegurirwamo imirwano kurasa kuri M23. Icyo kibazo M23 ndahamya by'ukuri ko yaba forced yo kugikemura. Niba hazaza babandi baburiwe irengero, nawe urabazi b'abarundi abantu batazi iyo baba bakadiringa n'igihugu cyabo, AFC M23 igakomeza. Ibyo byo nicyo nkubwiye, niko mbibona. Birasa neza cyane n'akaga leta ya Mobutu yagize kubera kwakira XFR n'intwaro zayo zose igahirima kugira ngo u Rwanda rugire umutekano, n'u Burundi byabaho gutyo kuko Kinshasa ni kure cyane kuruta Bujumbura. Urakoze. Mbese ushatse kuvuga ko Ubujumbura inama bagiriye be kuzemerera abazarendo kwambuka n'abasirikare kugira batazatiza akaga mu gihugu cyabo bagatuma bakurikiranye. Reka mufashe Karindi. Ni yabo. Kubisanzwe nta muntu mu mategeko y'isi yose nta muntu akumira impunzi. Kandi impunzi uko ije ni kuyakira. Nico gituma impunzi ije sans papier uko ije kose ni kuyakira, ntutegerezwa gufunga imipaka ku muntu aguhungira ko. Nico gituma namwe mwaje twese twaje muri diaspora nk'abantu baje basaba ubuhungiro. Ibihugu by'i Burayi imbere yuko bikubaza ibindi bikubaza birabanza bikakwakira bikaguhahuba hama bagafata dosiye yabo. Usanzwe impunzi ntuyamire. Nico kintu giriko kiraba Burundi uyu mwanya. Urumva bakubwira ko kuva mu Gatumba gushika mu Bujumbura muri centre ville hari impunzi zamazi. Hari abantu bariko baraza. N'amahoteli yafashwe nyene urabona ko hariho changement uvuganye n'abantu bari Burundi muri uwo mwanya. Ikintu gihari nuko batavyitwayemwe neza. Je nari naragize nakoze tweet ça fait des jours. Navuze nti iyi situation abarundi bisanzemo nibatayitwaramwo neza tuzokwisanga muri situation mwe murimo. Kubera mwega abakongomani en fait bashake babivuge abagoreka ibintu ko babigoreka bavuga intambara iri hariya n'u Rwanda ruyitera, abandi bakakubwira ko ari intambara ya minere. Isonde n'abantu ubizo umuntu ashobora kugira analize nk'iyo. Iyi ni consequence y'ama evenement yagiye aba nka kujya abantu bahunze muri 59 bamwe bafata inzira abatutsi bo mu Rwanda bahunze kuva za 59 bamwe bisanga i Bugande, abandi bisanga iwanyu muri Kongo, abandi bisanga i Burundi, abandi bisanga muri Kenya, baba papier gutyo. Ariko kijya gihe bo abatutsi mu guhunga ntibahunganye ibigwanisho. Urumva nico gituma ibihugu bagiyemo uravye nka twese turabadescendre. Je atariko papa wanje Murundi, mama wanje ni descendre y'impunzi za 59. Ariko barabanje barahunga bahungira muri Kongo baba izo za Uvira no bisanga ibuvira hanyuma ngo baza guhurana na hariho ngo umubu witaga Mutsetse urabajya famille zirapfa, abarokotse baca bakomeza urugendo baza kwisanga mu Burundi. Ariko urumva abo bantu bahunze nta bigwanisho bari bafise. Urumva ariko haje kuba yindi bari abahunze muri 94 bo bari aba genocidaire deja bahejeje kwica abatutsi baciye binjira. Ubufaransa ubwo nyene buriko buradushiraho ama pression aribwo buza kuduha amategeko mu abanyafrika. Izo maje cette situation kubera niho bazanye
operation turquoise ntibigeze bavuga ati aba bantu baraje n'ibigwa deja bakojeje genocide si bose of course harimo abantu ariko benshi ntiwari byari binagoye no kumenya ngo uwakoze ibyaha ariko iyo umuntu ahunze tubanza kumubwira ngo wohejeje kwicana urabanze ko bakira ariko bari kubajana kure y'igihugu cy'u Rwanda kure niko bimeze ni burayuje ntibagushira ahantu hari hose hari ama centre d'accueil bagushira ico kintu izo barakije nabi noneho bo baje n'imipanga ni ya mipanga nyene batemesheje abatutsi na bya bigwanisho uruho nyanganda barabizana baca bari installa kuri frontier apana kure y'u Rwanda then it devient une menace ku Rwanda uravyumva i Burundi rero iyi scenario iri kwiraba kubera umuniko muravuga kandi aho uri kuravuga ngo Uvira ntibarayijambo en fait n'umuntu asigaye Uvira ubu wenyene ari Buvira nta kintu aba ba revolution aba bahise bari kumukora kubera bo ntibica abantu baraguma amazu yabo abagira ariko hari abantu baba bafise ubwoba abazarendo canke abantu bibaza ati aba bantu sishobora kubizera bobo niyo nzira benshi bamaze no gutangura gufata za karimi bagiye abandi bagiye Burundi niyo mwaye iriho yuko bahunga ubu rero Uvira nta hihuriye yuko naho utokumva uvyuka mu gatondo kumva ngo ntibarayinjiramo ni kwa kundi bayicungera udashobora guca winjira muri ville nyene babanza harimo abantu hari bigwanisho hari ibiki kandi nabo bagora ntibaravamwe ariko ubundi ubiravye nkuko situation iri kurayabo c'est déjà un secret nta gisigaye nka kujya kwa Uvira niyo situation barimo gusa ingorane dufise twege duhura nayo kubera gouvernement hari uyu munsi yakoranye nabo bantu so je suis pas sûr que baza kugira iyo initiative yo kubaraba abantu binjiranye bigwanisho canke abantu kubera bahora n'ubundi bakorana bari kumwe hoza kavimvira bari kumeza Uvira umva rero si kuvuga ngo nabantu babagwiriye ngo kubera bari basanzwe bakorana no kuvuga yuko uko nyene bazoza bahora basanzwe bagira uruja n'uruze n'ubu niko bazogira ikintu rero kizoba consequence ishobora kuba nuko bazoca bagira nka vya bindi bagize mu Rwanda by'abacengezi gutera bavuye mu Rwanda kubera of course umuntu urahunze uri mu nzi uko afise igwanisho biki bazogerageza kugira ngo baze baratera batera muri Kongo Uvira basubira gutera nka kujya intuzenye mu Rwanda babikoraga mwega abantu banyu bapfuye kanda mwari muhunze muvuye muri Kongo kubera mwege namwe mwahuye n'ibyago izo ntera hamwe nyene zije zashize zivuye mu Rwanda zisha abatutsi ziza muri Kongo zishikiyo za Nyanzare za Kicanga zihura hari abandi batutsi basa nabo nico gituma mwebwe umva bamwe bo barinjiye bahunga namwe mu ba oblige yo guhunga kwera bariko barabica muca mwisanga muri camp de réfugiés mu Rwanda ibi mama mwibuka ibi mugira abatutsi biciwe muri izi camp de réfugiés muri 90 combien après 94 imba 96 hamwe mwibuka sabacengezi baje kubatera bandi nyene nibo baje babasanga mwega bakongomani w'abatutsi aho muri mu nkambi barabica iyo scenario rero niyo ishobora kwirepeta kwira ntushoboka ngo umucengezi ntubuza hacengerera ariko hagi bobijera neza abarundi ntibagirerere nk'iyo Kongo yakuze Mobutu yakuze bakabajana kure bakabajana za Muyinga bakabajana za hariya kumpaka wegereye nk'u Rwanda za Karuzi zande za Kayanza hariya akaba ariho babajana abo barefije bakakijera neza iki kibazo naya handi aba bantu nibaza nkuko bariko barahunga step ya mbere niza Gatumba nikiyaya babubakira amashitingi abantu bibere ngaho muri Gatumba canke bibere muri aho muri Ntuzenya hafi y'Ibujumbura kuri ça veut dire que izoba menace kuri AFC nukuvuga yuko nabo bazokwisanga bahuye n'ikibazo nkuko President Kagame yamavuga ati twega aba bantu muvuga ngo ni bake imyaka 30 ariko twegiye ni menace mwadushiriyeho erega hari ibintu kandi abantu bibagira kubona FDLR itagumye ibandanye igira ibitero shuma canke igumutera u Rwanda ni kubera u Rwanda rwashizeho gogo rwinvestize ibintu byabo muri security nayo handi u Rwanda iyo bari gihugu rejereja gucyo coroshe is FDLR zibazibatera gushika uyu munsi même après 30 ans urumva
ni kuvuga yuko bobo babayeho kuri iyo menace abanyarwanda amahera bari gushira mu bindi bintu babishira muri security hariya hafi ku mipaka kubera barabazi ko hariya hakira abantu barashaje of course bamwe barakuze ariko ni ideology nico gituma hariyo mutobo ugiye kuraba muri YouTube mutobo urayiraba abantu ku safe general kurikranye kuri YouTube ndaba iriya centre ya demobilisation iri mutobo biri kuri YouTube umuntu wese yogenda akabigogoringa ibintu byose birahara aba FDLR batangwe kubazana iya neva gushika ko n'abariko baraza ubunye kandi batanga ama interview uyu Bulos mwumva uyu Bulos ari muri iki kibazo cyo muri Doha muri ut hama mwumvaga yagiye Kinshasa visit indi yayigize Kigali ariko abanyarwanda kuri bashaka kugira ibintu byabo bagira evidence Bulos bamutwaye mutobo biri kuri YouTube mugende mwandike centre de mutobo Bulos ucumubona urumva ariko aranababazi babagishije interview barabakoreye n'umunsi mukuru babambitse ama uniforme biki Bulos ababazi bibazo rero nce gituma muri ikintu afite malheureusement ikintu babakoreye mwege muri Kongo hari ikintu cyitwa communication barakibakatiye nico gituma muya yazanye politique yo kuvuga ngo uzovuga kuri RTNC canke kuri YouTube canke uzovuga ibiganiro vyerekeye muri East avuga ivy'ibintambara tiserabani ni kuvuga yuko ivo yara deprivinze abantu na information babaha kuri RTNC canke abantu bari muri West babaha makuru bashatse ku buryo umuntu ari muri West ntazi yuko hari n'ikigo cyitwa Mutobo kiri mu Rwanda kirimo ico kigo kirasubiza ubuzima bwa mu buzima abantu aba FDLR ugacubona umuntu w'umu intellectuel aje muri space akavuga ngo FDLR n'existe pas ce sont des prétextes rwandais ce sont des ngo abantu badasaza kubera iki kutabufisa amakuru ariko Bulos ari wahagaze muri iki kibazo ico kintu kibabajije n'amavuga nti abazungu baraturusha amakuru yacu ce qui est mal ibintu bibabaje kubona abazungu umuntu avuye muri Etazini arakurushije amakuru we uri kuri terre kandi ari kibazo cyawe Bulos yagiye mutobo ariko usanga nka twebwe tugenda amavakansi ngaho ntufata uwo mwanya uvuga uti of course utegeza kwigisha amategeko ugasaba uruhusha kugira uje nuko hatemberera ndibaza sinzi ko ingene bigenda ariko umuntu wese yarakwe kugira iyo curiosity niyo Bulos yagize akagenda karaba akagisha interview abo bantu bakavugana bakagira iki urumva twebwe natwe ugasanga ivyo bintu tuvyumva nk'amakuru ariko uvuze uti next time muri nagenda mu Rwanda nzogenda muri ministère intérieur mbazi ngene nshobora kugira just for curiosity just for kugira wiyigishe wenyene ngende ndabe mutobo what is there ko je ndabona kuri YouTube nkuko je namangende Buganda kenshi naragiye kuraba iriya kandi refugee na Kivale I know what's going on there I know which percentage y'abantu bo muri Kongo naragiyeyo inshuro 2 na Kivale ndagidana na volunteering umunsi umwe ndafasha abana ndafasha nyene muri utegeza gusaba uruhusha of course ntugenda winjiye muri kandi refugee bisaba ariko jewe naravuganye n'abantu bahari aba Kenya aba Somalia ariko abantu benshi n'abantu bo muri Kongo hari n'abarundi biwacu bariyo kandi nabo ni benshi ariko majority n'abantu biwanyu muri Kongo rero umuntu agaca kubwira ngo iya pas de réfugiés congolais au Rwanda canke i Buganda because of lack of information El Shanto wowe uri n'umurundi kazi ese mwiteguye kwakira bari aba FDLR n'abandi uyu mwanya turiko turavugana twe turi kuri space nico kimwe ndababwira nti hari gihe abantu tuba turi ngaha kuri space no utekereza ko igihugu cy'u Burundi kiteguye kwakira na FDLR oya nico nabivuze karimbi navuze nti uyu mwanya turiko turavugana kuva yesterday 3 days ago uyu munsi kuva mu gatondo ho hinje abantu benshi ikintu ndiko navuga nti kubera leta y'u Burundi deja abo ba FDLR ntabwo ari ikintu nuvo bahora bakorana nabo nukuvuga yuko nico gituma navuze nti iki kibazo leta y'u Burundi nitacitwaramo neza ikagumana ikorana n'aba FDLR bakinjira bakamenya ko aribo binjiye ntibabadizaminge canke bakurikirana bavuga ati ingwanye ni bande aba civile ni bande nka kwa kundi cagihe ca Goma aho M23 yaha itamatumu abantu bari Goma tabasirikare mugende muri stade abandi mugire gutya ariko hari abahungiye mu Rwanda
abasirikare bahungiye mu mugane ku musozo hariya bahungiye mu Rwanda rero u Rwanda ico cakoze abasirikare cabashize ukwabo ingwanyi zabashize ukwabo abasivili ukwabo kugira bakurikirana bamenye who is who Uburundi nibutabikora gutyo bukisanga muri riya Bujumbura bari basanzwe banariyo nta gishasha kirimo ariko no kuvuga ubu hagiye no kubana benshi je te jure que iki ni kintu abarundi batacitwayemo neza tuzogwana tuzohura n'ikibazo plus de 30 nk'ico muri ko murahura naco it's a very delicate case they have bategeza kucifatamo neza nibatacifatamo neza this is the beginning y'intambara kubera nibatera aba M23 babacengera bica abantu babo je suis sûr que AFC ntizokwihanganira izokwamira ifitanye ikibazo it will be the bad neighbors it will be the beginning of bad thing jena ina nabitwitinze navuga nti abazo bisoma tampi babisoma ariko navuze nti iki kibazo nandi sakartike gato navuga ikibazo abarundi mutacitwaramo neza izi mpunzi zinjira zivuye Buvira zari za abazalendo tuzokwisanga muri scenario ya 94 murakoze urumva rero kuvuga ngo kubakira twebwe nta droit dufise karimbi twe turabaturage ni leta umuntu tumwe muri Goma M23 yahaye ultimatum abasirikare takataka niko numva bazita zize muri Goma bazereza amasa 72 bagero ni blague 72 byageze bamaze kuyigota bikuyemo none nubu bahaye izo takataka ba makanaki ba yakutumba ngo bahunze baje muri Uvira babahaye amasa 8 mu munota umwe urabona iyo amasa 8 bigeze biti urumva ntuzenya naho urumva iyo umuntu muri ko muragwana ukamuhana itomatom he's not sukuvuga ngo ategeza kuyakira ashaka kuvuga ati no umwana atari wawe ntuvuga ngo ndagukubita uravuga uti ngo tugwane ivyo naho yo bibabwira nti ukwera nimbara abagwanyi bagishaka kugwana baracafise espoir ko bagiye kugwana nabo which is too late ahubwo ikibaza ahantu kirikanda nukubona uriya Parusi uriya gouverneur wa Sud Kivu aciye kweri inama ubu apremidi aciye atanga itangazo ngo Uvira notombera jamais iyo niyo scenario yabwiye abantu Goma notombera jamais abatipe baragwanye babahaye ama ultimatum for 3 days bakababwira ati hasigaye amasaha 28 hasigaye amamis ariko muri Kinshasa bakababwira ati no Kigali Goma notombera jamais bashira abana amfeti kiriya kintu iyo bari igihugu kirimo amategeko hari umuntu yari kuba responsible yaziriya mfuza abasirikare bapfuye kubera AFC yari yabahaye ultimatum yakurikije amategeko y'intambara musohoke bambe muyitange mugirike ariko bafise indi commandement nk'ijya Parusi ariko arabwira abantu ngo ntimuve muri Uvira notombera jamais ibaze rero degazoba uriya Parusi niwe bibazwa nico gituma no mu Rwanda hagezeho minota yanyuma baragwanye bajya bazarendo baragwana n'abasirikare ba FARDC mpaka last minute bisanga kwera batashatse kwitanga ngo bagende muri stade de l'unité canke bagenda aho babwiye bo bagwanye last minute bisanga sorti ni Gisenyi mu Rwanda ariko kwera u Rwanda ari igihugu cubahiriza amategeko carabakiriye nico gituma babonye ko bafashe sare nini cyane bashiramo abasirikare ariko barabadezaminga baravyerekanaga it was live barabadezaminga bakaba checking ariko question is ubu abantu bariko baracaka vimvira binjira hariya mu Gatumba hari umuntu ariko arabacekinga ko bava bakavimvira Gatumba baja mu kiyaya gishashe hari n'abafise amashitingi hari Uburundi buriko iyo exercise buriko barayikora that's a question mark abarundi bakwiye kwibaza kandi nico gituma je nibaza yuko nk'abari abafokodi abo ba societe civile this is the right time yo gukora bagashiraho alert bakavuga ati hari abantu bariko barinjira turasabye leta y'u Burundi ntimugire gutyo mutabarize ntihagira abantu mudezaminga abantu niryo kazi ka societe civile baza gukora ibintu byamaze guhera ariko iyi niyo time yo gutabaza sawa ndasoje reka nkumara ubwoba ko abazi geography hariya umuntu ufite ziriya plateau za hariya zose abafite Minembwe abafite Bukavu mu kiganza cye abafite Bujumbura mu kiganza cye Uburundi ababufite uhumure Uvira nivamo bari abantu bakabemerera bakambuka bazagenda bateze dega hakurya ariko kuvuga ngo bazagaruka kugira icyo bakora hakuno kazaba ari akaga ku gihugu cyabo kandi ntibabikora
urakoze. Ngira ngo Karimbi, kanda urantunga umugani w'abarundi. ubaye umurundi Reka tie tombe. uratunga, reka dukengurukire umuyobozi wa diaspora activiste, turakwakiriye mugabo. Na reka tumuhereze ikaze, nawe ari kutwumva ibiganiro byacu, abamwemera n'abatamwemera, turamwakiriye. Ba Nyanza aribo baramwemera turabizi, ba Karimbi baramwemera ko nk'abataramwemera bangira ingoma nibo bari kumva. Hari umuntu utemera umuyobozi se? Umuyobozi Nyakubahwa Kagame yaravuze yamaze gutorwa, aravuga ati intsinzi ku bantoye n'abatantoye. ni umuyobozi w'abantu. Turagukengurukiye mugabo. Reka n'abaje nyuma ya activiste nabo mu mwanya w'abantu bose bari hano, reka turamwakire mu mwanya wabo bose biyumve mikaze mugabo. Komeza Karimbi. Dukomeje kwibutsa abantu ko Uvira ntabwo ari ibibazo bibaziye. Uvira ni ubutabazi, ni isuku yo muri Goma, ni amahoro yo muri Goma, ni ukuryama ugasinzira byo muri Goma, nibyo bibaziye. Kandi ejo bundi hafi na Bujumbura bazajya baza kuvumba umutekano w'Uvira. Rwose muzabibona, abakongomani bari Uvira bafite abavandimwe bababwire ko na amahoro M23 ibazaniye, nta kindi kibibazaniye. Ngira ngo ni JCN niwe nge ndi kubona wenyine, abandi ntabwo ndi kubabona. Twamuha umwanya akagira icyo atubwira, ariko tubabwira ko turishimye kumva ko M23 iri hafi, yuko amahoro aje iwacu, yuko kuryama abantu bagasinzira, nta rusaku rw'amasasu, nta kavuyo, byose nibyo bituziye. Twakiriye ayo mahoro. Ni karibu JCN. Yego, murakoze cyane kumpa ijambo. Icyo nagomba kuvuga cyane ni cy'uko ku byo agent yaravuze, mugamba yuko nshaka ku byo yaravuze, sinzi ko munyumva neza. Nkuko namwe ndabivuga, namye ngaha nari nafashe ijambo ubwa mbere igihe abantu twatari baze twatanguranye iyi space. Sinokwirwa ndasubiramo ibyo navuze. Nari navuze nti mukomere, Imana igume baje imbere ibaha izo nguvu, kuko izo nguvu aho muri ko murazikura ni ku Mana, kubera ibona yuko muri ko murababara ataruhara mu bifisemwo, muri ko mugwanira agateka kanyu, niho inguvu muri ko murazikura gusumba abandi bose mugwana n'amahanga yose, ataco mufise, ataho muri ntaho nikora, muri ko mugwanwa n'amahanga yose ariko mukayatsinda. Icyo nagomba kuvuga rero, byinshi nabivuze sinobigarukako, ariko kuri byo agent yaravuze ati interahamwe ziriko ziraja mu Burundi, yuko za Fokode zoraba zikagira amalerte zikavuga, nukuri burya bavandimwe mufise ibibazo, abanyamurenga bakongomani mufise ibibazo, natwe abarundi dufise ibibazo, dufise ibibazo twese. Mugabo ibibazo dufise sinovuga yuko ari bimwe, kuko mweho Imana yarabavugiyemwo, murashobora kuja hamwe muriyambura ako kagaye, muranka ako gasuzuguro, birakunda ko mushinga uvu hamwe. Ariko twebwe iwacu turacafise ingwara mbi, turacafise umugera uko tudashobora kuja hamwe. Izo nguvu tuzoshobora kuzishira hamwe, kandi yuko turiko tuzi yuko turiko tugwanya ikintu kimwe, turiko tugwanya intwaro mbi. Iyo ntwaro mbi iriko dukwegera akarambaraye, kuja kwica abanyamurenge, kuja gutera ibibazo muri Kongo, ko natwe dufise ibibazo by'iwacu. Rero nagomba kugaruka ko uno munsi Uburundi, novuga nti CNDD-FDD never niwe agezweho kurokrita interahamwe. Interahamwe n'abaprofessionnel mu kwica. Ufise ideologie génocidaire, ufise ikintu cyose cyo kumara abantu, utegeza kubanza kurokrita interahamwe. Interahamwe Uburundi bwarazirokrise kuva kera, murabizi. Buca burarondera ukuntu buhuma amaso abarundi, buvuga ngo kubw'umutekano bugira bukore
igisirikare de reserve, aba reserviste. Ni ukuvuga n'abantu abasirikare nizo mbonerakure, urumva barondera imipanga yaje n'inkoho kugira ngo izo mbonerakure, izo nterahamwe bazihaye amakarte d'identité y'indundi, bakorana n'izo mbonerakure kugira ngo iyo mipanga izo nkoho bazitunge bafise titre yuko bitwa aba reserviste. Ivyo vyarabaye n'umukuru w'igihugu yaravyivuge yuko n'iyugururwa umengo ryarabaye nimba ntihenze, iyugururwa ry'aba reserviste, ico gisirikare, ivyo vyarabaye. Rero ivyo turabizi, turazi ko interahamwe nyinshi zihungira i Burundi, ziri Burundi. Rero kubona abakongomani ariko barahunga, bamwe bafise inkoho abandi biki, kubona Burundi butariko buraba desarma, burazi igituma kubera igihugu c'u Burundi yego n'abantu ba genocidaire, n'abantu bamenyereye ubwicanyi, n'abantu bahawe n'ubwicanyi amaraso. Rero kamwe mugabo si bigugu, bo barazi projet barimwo, barazi objectif bafise, naco gituma badashobora kudesarma abo bantu. Abo bati nimuzizane tubereke muje muri ca gisirikare turiko twakreye. Rero Fokode iravuga yamisemerera, ntihengeshanya gusemerera, mugabo ntihabura abarundi b'ibihemu baza bakavuga ngo Fokode ngo amahera ikoresha ngo idandaza ibiziga by'abantu by'abarundi bishwe, ngo irabica ikongera ikaza ikabarangisha. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye intuntu kubona mu bibazo Burundi turimwo. Twari dukeneye gufashanya tugafatana mu nda kugira ngo dushike tume nk'uko abanyamurenge bafatanye mu nda bagashika uno munsi aho bashitse. Uno munsi muriko muraserebra aho mugejeje. Uno munsi kare bavuga yuko muri bifyera mutoja kuvugana n'abantu, mugabo uno munsi babaronde batengo tuvugane. Nukuri muriko mwarakoze cyane, Imana yarakoze kubwira mushike kuri urugezo, kuko Kongo abanyamurenge mwahumuye amaso abanyafrika benshi. Abanyafrika benshi barabona yuko bishoboka. Kanatsinda iyo udafise ahuja, iyo uri kugwanira ukuri, ufise icyo uri kuragwanira, uteza kuronka inguvu zisumba udafise ariko aragwanira. Rero kuco waruvuze uti c'est un bon moment yuko abantu bagwanira agateka kazira muntu, uravugamwo ba Pacifique, ba Fokode, ko bovuga bagakoma induru bahagira iki. Nukuri bariko barabikora, barabivuga, ariko hariho utundi tugwi turi inyuma tw'abarundi duce tuzana izindi ideology zabo kugira ngo bafyonde umuntu umwe kugira babadugireko. Ivyo bintu ni ibintu bibabaje cane. Naco gituma twebwe natwe abarundi mu dusengere, turacafise ibibazo vyinshi. Imana idufashe natwe, izoduha izo nguvu, iduhe gufa ko twoshira hamwe kugira ngo natwe tuzoshike aho namwe mushitse. Murakoze. arakoze cyane. Icyo abantu bose twifuza nuko igihe cyose AFCM 23 yagera Uvira, yabana n'abarundi nkuko ibana n'abanyarwanda Igoma, nkuko ibana n'abagande Bunagana, abantu bakaba mu gihugu cyabo n'abandi mu cyabo, bashaka kugenderanira bakagenderanira, nta kibazo cy'umutekano n'umwe cyavutse. So ibibaye i Burundi, abarundi bakabimanaginga uko babishaka. Twakunze kubivuga kenshi, AFCM 23 nta nyungu n'imwe, nta mpamvu n'imwe ifite yatuma igira igisa n'ukuboko yashyira mu bibera i Burundi. Cyokora umuntu wese wayibangamira, umuntu wese washaka kuyambura ubuzima, urumva ntabwo nayo yakubaza amaboko nk'ibisanzwe.
nibyo ngibyo kandi abarundi ntibamufite ibyo bibazo nkuko mubivuga Paul tubibayemo imyaka myinshi ariko namwe bizashira kandi twe tubona ari twe tubabaye cyane ngira ngo ahari nuko tuba twiyumva tubyiyumvaho twe twese mwumva tuvuga abenshi bavukiye mu buhunzi abandi bagiye bari mu mugongo none dore dusaziye mu buhunzi niyo mpamvu muzabona benshi nkabakanda kuri profile dufiteho General Makenga benshi tumufata nk'umucunguzi kandi nibyo koko ahagejeje ibintu kuri twe tumubona nk'umucunguzi haragahoraho Imana yamuduhaye umugongo wamuhetse uragahoraho nuko turirimba n'undi wese uzaba imfura muri twe azakurikiza ba makanika bemeye kwitanga bagatanga ubuzima bwabo bakaba uyu munsi tubaririmba azakurikiza ba Sematama bataryama badasinzira kugira ngo imisozi y'iminembwe igire amahoro ngayo nguko Mugunga twamubonye nari nabonye sister Twirwaneho Mugunga twakwakira ariko Jesse urakoze cyane turagushimiye Mugunga karibu Chanto ari cyo ushaka kuvuga Nashaka kubwira Chanto yovuga nta kibazo Kanda ndakumva sister iriya interview uyavuze ntuzenya General Makenga ncanibuka ya interview yakoze na Scovia murayibuka murayibuka interview bari mu shamba bari mu shamba muri iriya interview nayirabiye inshuro nyinshi kweri iri very interesting ahantu yageze haravuga ngo bariko baramubaza ati ni good ati kijya kintu ca nico gituma nkubwira iyi ntambara yanyu umuntu imbere ko ayijija utegeza kumenya historique yayo urumva hari abantu bo kumva ngo hari abantu baza baka avec simplicité abarondofone n'abantu bakunda kugwana bakunda intambara alors que bobo bayifatiye hejuru ntibinjiye igituma wumva ko Makenga ashobora kuba muri buriya buzima aguma agwana yaravuze kuri iyo interview rero nico nangiye gushikaho sinteba yaravuze ngo abwira Scovia ariko arasigura ingene babatumiye hari Kinshasa hanyuma barabahinduka ngo batangura kubita abanyarwanda urumva deja urafasha umuntu nka Makenga avuka je ko nabikurikiranye n'irya interview avuka Nyanzare kubera dasa nawe uci ufata umwishukusha kumwise ko ari umunyarwanda naho yoba yaragiye Makenga ureba uriya ni umuturanye w'uyu Nyanzare uyu nguyu umukobwa kubona hano je nabikurikiranye documentary yiyo nico gituma nashatse kuvuga muri iriya interview rero harantu yavuze nako kantu nashaka kubwira Kanda harantu yavuze ngo kariya kagabo Karonja afite ubu niho nje kumva ko Karonja ari uriya mugabo ari ministre muri Kinshasa ninde Paruku ninde uriya umu extremist uriya wiwanyu wo muri nuzo mu Rwanda phone uriya ministre wa Paruku yes afite Paruku niwe Karonja niwe Makenga yavuze mbese yara muri iyo interview muyumvirije igeze hagati yabwiye Scovia ngo uriya mugabo twahuriye Goma ngo Karonja ngo ashaka abivuganisha mbese hari ukuntu Karonja yamusuzuguye mbese yavuze ati mwe banyarwanda ni bishatse kukwereka yuko hariho abantu batritinze abandi nabi babatuma abantu baba bafata inguni batuma abandi baja mu ishamba bakavuga ati nta yindi nzira ihari ako kantu niko nashaka kubwira avuze Karonja niwe uyubunye ujya mugabo ujya ministre rero kandi uwo munsi arumva hari abakongomani bavuga ngo Makenga n'umunyarwanda uriya mugabo ni ministre ari muri gouvernement he make no comment yo kwigisha no gutiruka akababwira ati guys stop it Makenga ile n'umukongomani akabihora kubira inyungu ziwe nico nashatse kuvuga mfite n'ubu naje kumva ko Karonja ari uriya mugabo ministre wa commerce ari Kinshasa na yumvirije interview yesterday niho naciye mbajije umuntu acambye ati Karonja n'uriya mugabo cyane ko Makenga yabivuze wako kari parenthèse na Karona shaka jewe numvise kari interesting ko naco kumva aba bantu barazinanye barazinanye kuva kera ariko ukumva abantu barajenga baratugobiza information ngo bari yana barondofone ngo n'abanyarwanda gusa ukamufatira umuntu nka Kanda rejete ngo kubera avuga u Rwanda canka akunda Kagame canka avuga ikinyarwanda ugaca avec simplicité Kanda ile Rwanda
abantu bakibagira yuko ico kintu kiragushobora gutuma akanda avuga ati iki gihugu ntako kiriko kiratwemera kiko kiratwihakana n'abari muri guverinoma yabo bariko baratwihakana the seul moyen nuko umuntu agasanga akoresheje rapport de force alors que nta muntu umwe akunda intambara. So ndasoje kanda aga parenthèse en fait nashatse gupisha. Karimbi reka gatoya twumve update gatoya abaje nyuma nk'aba activiste baba bari mu mirimo myinshi batumvisha amakuru tubumvishe gatoya uko iri kubera Uvira noneho urakurikizaho warukurikiyeho ariko mugunga turaguze umwanya ni wari gukurikiraho. Karimbi ashobora kuba yaje nyuma uyu mugo twatangiranye yavuze avuga ngo agiye mu kizamini ndagira oya nabumvaga okay reka twumve gatoya. ese kanda kora nagize ngo specials kora mwe mutoya ndangije ikizabukira nari 30 urumva special none baye masaha irimo umuyobozi ntabwo twagiye Uvira okay kandi reka dutarame bro Uvira igiye gutomba ijoro no kuke manje niko ndikubona kandi ndabonekeye ntago ngira oya singira amavuta ariko nabonekeye nje pe betse baza kutubwira ubwo buhanuzi reka twumve amakuru. Uburyo ubwoba bwamaze kuba bwinshi cyane ibiri gutuma abantu bose babona ko ifatwa rya Sange n'iyinjira mu misozi ikikije Kiriba mu mato ubu kwerekeza Karemi n'amadolari 50 kubera ko buri wese ari kubona ko byanga bikunda kwinjira muri Bujumbura bizagorana cyane kuko ku mpaka ari kunyira abasirikare b'u Burundi ariko ubu kwerekeza Karemi nibyo biri gushoboka ku buryo ubwoba bwamaze kuba bwinshi cyane ibiri gutuma abantu bose babona ko ifatwa rya Sange n'iyinjira mu misozi ikikije Kiriba ari urugendo ruganisha ku kuvuga ko byanga bikunda muri Uvira haraza kubiramo intambara ikomeye cyane. Amakuru atugeraho arasobanura buri kamwe kose ati General Autocrame Makanaki na General Autocrame Amuri William Yakutumba wa Maimai Yakutumba bamaze kwinjira muri Uvira bavuye ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko batangiye kubona ko mama 23 iri gukoresha za drone za kamikaze ziri kwisenura ku modoka z'abayobozi b'igisirikare cya Republika Demokarasi Kongo babona ko bashobora kuba aribo bari bagiye kwicwa bahita basoka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero mbabwira indani muri Uvira hari ubwoba bwinshi cyane buri wese arimo arabona ko ibintu byatangiye kwerekeza habi. Amakuru ingenzi angeraho agira ati mbere muri Uvira buri wese ari kubona ko nta kintu na kimwe gisigaye kubera ko agace ka Sange gaherereye muri territory ya Uvira muri intara ya Kivu y'Amajyepfo kari zingiro ry'imbaraga zose z'abari muri coalition ku buryo watekerezaga neza yabonaga ko Sange idashobora kuvamo ariko nyuma yuko ivuyemo buri wese yisabona ko ari urugendo rw'itangira ry'injirwa rya Uvira ku buryo iyi misozi iri hejuru ya Kiriba hejuru ya Uvira abakomanda ba mama 23 nyuma yo gutangira kuyinjiramo byahise bigaragara neza ko hasi neza mu mujyi wa Uvira muvoma itangiye guhinduka kuko abaturage bari kubona ku bihumbi n'ibihumbi by'impunzi ziri kuva mu gice cy'amajyaruguru zatangiye kuba nyinshi kandi ko ziri kuvuga amakuru y'ibyabaye ku buryo buri wese yatangiye gukiza yemagara. Reka nkubwire abasirikare bamwe ba Republika Demokarasi Kongo basabwe kutinjira ku mpaka w'u Burundi kuko hari indege enye mu kanya gato gashize hagati y'isa 7:18 n'isa 10:18 zimaze kugera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura zivuye Kinshasa zizanye umusada w'abasirikare ngo bahambaye Garde Republicaine ndavuga ba GR ku buryo aribo bitezwe kuba barinda iyi Uvira abandi basirikare bakaba bakerekeza muri Fizi kubera ko bitekerezwa ko ihahamuka ubwoba no kunanirwa murukumva ko abasirikare ba leta bamaze guhahamuka bamaze guhahamuka bari guhunga bamwe bari gukora imyenda ya gisirikare bagahungira mu ariko Burundi bwabangiye ngo kwinjira mu gihugu cyabo bari gushaka muri Karemi kubera ubwoba bafite ubwoba. Rero mwabantu mwe reka twumve General Sam ni utari wakavuze tumuhereze avuge gatoya Marikome General Sam umwanya ni wawe. Amahoro kanda amahoro n'abandi mwese bakarimbi sinzi baburi burengero sinzi yo bagiye Karimbi agiye kuja mu kazi niyo mpamvu ariko ari kumva ari kutwumva shift iratangiye. Witeguye intsinzi ya Uvira gute?
Oya intsinzi yo ndayiteguye vuba ngaha mu masaha make kwanza ubu ngubu nta minsi irimo nta wundi munsi nta masaha mu masaha make turaba twumva ariko ubu ngubu abasore bayisesekayemo ariko nge icyo ngicyo sicyo nashakaga kuvuga cyane ahubwo nashaka kuvuga ku byo numvise uri guhumuriza abarundi banza ari wowe kana ni wowe wabahumurizaga ngo tuzabana neza ni Karimbi ari guhumuriza ni Karimbi nge ndashaka guhakanira nge ntabwo numvikana na Karimbi kuko ntabwo tuzabana nge ndashaka kubwira abarundi ko ntabwo tuzabana neza kabisa nta n'umubano mwiza wabo dukeneye kandi kuko kubera izihe mpamvu ntabwo tuzibagirwa ibyo abarundi badukoreye ku nturo badutwikira abantu ku nturo bahagarira abantu bari gutwotsa bakadutwika bakaturya bahagaze ntabwo ibyo ngibyo tuzabyibagirwa ntabwo tuzibagirwa ibyo ukuntu bagambaniye ukuntu batugambaniye bagasiga abantu bacu baje muri East African Force bakaza akaba aribo bahinzira bakajya bahinzira wazarendo n'interahamwe bifatanyije nabo bakaza kutwica ngo hanyuma ngo ibyo ngibyo ngo tuzabyibagirwa ngo tubane neza nta mubano mwiza ntawo kabisa babyumve kuko twabahaye igihe barababwiye ati mwabarundi mwe nimuvanemo akarenge kanyu mwigendere ntacyo dupfa namwe nta ntambara turimo namwe turimo turarwana na leta yacu turarwana uburenganzira bwacu none general ko atari bose reba nk'urugero kangoreza urugero nk'aba Maxime ba Elshanto hari n'abandi muri bagenda badushyikira muri ntambara niyo batuvugira hirya no hino kana ibyo ndi kuvuga oya umva ni reka tuba abantu bakuru kandi ndabyumva urabizi neza ibyo ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga ngo njye nimpura n'umurundi nzamugirira nabi ntabwo ari byo ndi kuvuga nimvuga Burundi uhite wumva CNDD hamwe na leta y'u Burundi niyo ndi kuvuga buriya mvuze Burundi bavuga leta kugira ngo nyine imvugo yumvikane neza uvuge CNDD FDD wenda iyo leta kuko nuvuga abarundi muri rusange hari abarundi nabo bafite akarengane kandi yego ariko none se CNDD niki si abarundi oya ntabwo ari abarundi bose nuvuga abarundi oya ndi kuvuga na CNDD ariko CNDD nyine iyoboye he si iyoboye Burundi iyoboye igihugu cy'u Burundi icyo ngibyo nicyo nshaka kuvuga CNDD iyoboye igihugu cy'u Burundi nabakuraho Burundi se mbashyire hari ikindi gihugu bafite si bo bayoboye igihugu niba nimvuga Burundi mwumve leta ndavuga iriya leta yohereje bariya basirikare bariya Barundi imbonera kuri bakaza kutwicira abana n'ababyeyi nibo mvuga ntabwo tuzabana neza ndetse mbikubwiza ukuri nkubwire wabonye twirwa no bababwira no muri twirwa no barababwira ati nimuva hano mukagenda muve hano mugende tuzabana neza ariko nimuva hano tuzabirukana muzagendana kandi ntabwo tuzaturana neza ibyo ngibyo byo ni ukuri Uburundi buraramuka buvuye hariya kandi bugiye kuvamo mu masaha barahita bahava barabirukana hariya baragenda nabi ikintu kizabaho ntabwo twebwe tuzashinga imbunda ngo turasi Bujumbura ntabwo tuzashinga imbunda ngo turasa Abarundi ariko nanone ntabwo tuzabana neza nk'abaturage numvise Karimba ariko babwira ngo tuzabana neza nkuko tubanye n'u Rwanda nkuko tubanye n'Ubuganda ntabwo twigeze nta mugande wigeze aduturuka inyuma ngaze kuturasa nta mugande wigeze winjira mu ntambara ngarase nta munyarwanda nta mbunda yigeze ihagarara mu Rwanda ngirase ngiturase urumva ibyo ngibyo abanga bari gucurika udutoki mu ducurika ubwo sinzi niba mwifatanyije n'u Burundi it's up to you ariko ngiye byo mvuga niko kuri ntabwo M23 izabana n'u Burundi nkuko ngirabana n'u Burundi nkuko ibanye n'u Rwanda nkuko ibanye na Uganda kubera ko ntabwo Uganda ari umwanzi wa M23 ntabwo u Rwanda ari umwanzi wa M23 ariko Burundi ni umwanzi wa M23 weruye kandi ugiye ukabaza n'u Burundi leta y'u Burundi ivuga ko M23 ari umwanzi wayo weruye irabyivugira ko M23 ari abanzi urumva ntabwo M23 izabana n'u Burundi ntabwo tuzabana neza kere cyakoze kandi mbabarira amasegonda gusa beze gatoyi mbo uriya ariko hari ibintu byo binsetsa ngiye hano iyo umuntu avuga ati ngiye ngo ntizabana n'u Burundi nge nibaza nkavuga ngo nkawe general ukuvuga nkande uhagarariye M23 uhagarariye iki ibyo uvuga utegeka ko bizabihame tureka amarangamutima kuko niba nkanjye kanda kuba nahostinze space ikabamo abantu bangana gutya kaba nakwihandukira ngo ati ngewe Burundi ntabwo tuzabana nabwo ubwo sinaba ndiki
naba nshingiye kuki ku buryo nakumva ko ibindi kuvuga ari byo. Reka nkubwire General, ibyo tuba turi hano tuvuga ni amarangamutima my friend. Buriya nuvuga ngo ntabwo tuzabana nabo, ngo M23 tuzabana nabo, kandi mu gitondo bakaganira ibi byo bari gukora ni ibintu bya politiki bitaza gutangaza intambara neje ukumva ngo basubiyeyo imipaka bakayifungura bakagenderanirana. Bose urumva uvuga wakuvuga nkande hari ibintu hano tuzi tukavuga ukajya ngo dufite autorité yo kuba twavuga ibyo tuvuze, dufite imbaraga oya akora ibitekerezo byawe ndabyumva ngewe ni uburenganzira bwawe kubivuga, ariko reka ngumenere ibanga ibyo uri kuvuga ntacyo byahindura ku gihugu n'ikindi. Rero tuye twihangana tumenye ese ibyo tuvuga none kanda urambajije ngo ngenda bivuga nkandi none se wowe urabivuga hano hari umuyobo hano se hari uhagarariye M23 uhari ya arahari. Reka tumereze umwanya ahubwo reka duhereze umuyobozi kandi amasegonda 30 sinyarenze. Okay activist nakubaha cyane ka grand face sinshaka no kukubaho ariko kwa masegonda 30 gusa papa warakoze cyane. Okay General Sam njewe uri grand frère kuko sindi muremure cyane ntabwo ufite imyaka myinshi cyane right rero uri grand frère nje reka nguhe umufano amarangamutima ufite ari justifié kubera ibintu wahuye navyo amarangamutima aremewe, ariko tugiye kurebera tube open minded. None se papa nimuza amateka ya CNDD-FDD bakomise amasakre menshi yaba muri Congo mbere yuko baja batangira gutera Burundi bakiyobeye n'uwo bita Auguste. Ukurumva bakura mu masakre baje Burundi no gukora masakre bisha abantu n'aba genocidaire. None wogenda se FDD milisi ya FDD yakoranaga na FAR n'interahamwe na chef d'amajor w'interahamwe basinyira n'ibipapuro muri 1995 mu Bukavu. None se papa wambwira ngo ati interahamwe ubu nyine zirepresenta abanyarwanda ko zari ziyobe kiyagihe wovuga ngo wanza abanyarwanda generally jewe naciye mu ijambo ari wambare nkasoza papa sinashatse no guca mu ijambo nuko nyine nanjye ntari kumva abarundi uri kuvuga nigeze ndangiza ngo mwumva aho mperera mwumva uko ndangiza mwenge mwahise munca mu ijambo. Mugunga none se okay reka tumereze 30 seconds mureke mvuge hanyuma ndangize noneho namwe muraza kuvuga ibyaha n'ibitekerezo byawe n'uburenganzira bwawe rata nta kibazo. Reka usoze muri 30 seconds cyangwa 30 seconds, noneho nusoze muri 30 seconds duhereze activiste umwanya. Urakoze. Okay nari tarasoza gusa naje dakoresha 30 seconds gusa. Okay ngewe icyo mvuga rero icyo mvuga ngo ntabwo tuzabana neza nabisobanuye, ariko kubana neza birashoboka. Kubana neza bizagenda bite nuko bazagenda bakava hariya bagera hariya ntibongere gushotora ntibashinga imbunda mu Bujumbura ngo barase hakurya muri Kongo nibataharasa kandi bakiyemeza kubana neza nabo bakagenda biyemeje ko bashaka umubano mwiza na M23 ntabwo izanga kubana nabo, ariko bizasaba diplomasi. Bizasaba ko habaho diplomasi, ubuyobozi bw'u Burundi bugirane diplomasi na M23 baganire biyemeze kubana. Ibyo ngibyo birashoboka no ku bihugu ibihugu birarwana, ariko nyuma yo kurwana bakongera kubana. Nta mwanzi uhoraho muri politike, nta n'umukunzi uhoraho muri politike, ariko byose bizasaba diplomasi. Bizaterwa no ku Burundi buzitwara. Kuvuga ngo ngo ntituzabana n'u Burundi, ndi kuvuga leta ya CNDD ibaye idasubisha agatima impembero ngo yemere yakire M23 ivuge ngo abangabo ubwo baje hano bagiye kuba hano kandi nababanyi, reka duhindure politiki tubane nabo, bareke ingenga bitekerezo ya genocide yo gukorana na FDLR, kuko ndabizi nibamara kubakubitira hariya FDLR zose zigiye guhita zijya mu Burundi na za wazarendo zose zireta zijya mu Burundi. Nibagera hariya n'ubundi ingenga bitekerezo bari bafite n'ubundi gakomeza bakayikomezanya, nta mubano mwiza bazagirana na M23. Ariko nibakira M23 bakayemera bakavuga bati reka dukorane, ntibagire ubushotoranyi, ntibashotore M23 nayo ntizabashotora kandi bazabana. Ako bitari ibyo nibatabemera ngo bemere kubana tubane neza ntituzabana neza nyine. Okay aho ngaho turumvikanye. Reka nsoza segonda 30 gusa
hari abarundi benshi twabanye muri izi ntambara za cyber cyangwa yo kuri internet yabo no kwa advocatinga kuri ku maradiyo bakavuga ibibazo twahuye nabyo guhera ku nturo no guza iminembwe ibyo abadede bakoze ubu nyine nabo baratotezwa abarundi turi kuvuga igihugu ntabwo ari guverinoma ni yo dictatinga abaturage ariko ntabwo ari cyo gihugu n'abantu repepe so nje novuga abarundi nabo nibagira ishaka nibumva ko ari ngombwa ko nabo bakora kudeta kubera ira guverinoma nayo babangamiye njewe tuzobashirikira kuko natwe ira guverinoma nitwangamiye ntabwo ari abaturage ntabwo batubangamiye twebwe abaturage n'abavandimwe muri uvera abarundi muri hari abarundi hose muri za plaine nuko ngo je no gira grand frère urakoze cyane kandi Alright, urakoze.